Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Ka HANM Southwest Kasil District menta kasngi kalapha eka kharwo lengba kelat patai khobor shaka sorkar jela bat ka sorkar pedeng bana kalyang jong ka seng kalapen paw ya kajing persya ka bajur halor kajing temu jong ka sorkar India ban khlong ki marpo khendeu na kaleng ki jaka ki ba hap hapo ka Southwest Kasil District kaseng kala ongru ba horkit hordang bat kaseng dalele ruem kanom ailat ban khlong yo uranium na kini ki jaka bat kaseng kayang scam halakan nong rem ban persya ya kani ka jing temu jeng ka sorkar ban khlong ya kini ki marpo khendeu kaseng kala kan turu ya kinong mi khmat jeng ka mau karwat constituency ba Renington El Tongkhar bat jong ka Ranikor constituency ba Pius Marwen ba kidei ban yeng halakan nong rem ban persya ya kani ka jing temu jeng ka sorkar pedeng ban khlong ya ki marpo khendeu ha kani ka jela jongi shu ru kaseng HANM kala khot lawer ki para seng bhalang ba pher ki ba don hapo ka Southwest Kasil District bakin long ki ba trailang ban yang yale nak benta kani ka daw ba jong ka jai ben reu kabla pen ap jingma ya ka jela ba de ka jai ben reu hi bro kawai ya kani ka kharwo alaong do president ka HANM jong ka Southwest Kasil District ba lampos tan marwen nakaliang ka jongi ka seng HANM ni yang persyak horkit hordang ya kani ke isu na pemerintah ke im kayap jong kari berkejat benring te kebenikong ni penpau syaka sorkar jala bat syaka sorkar India bangi nak kalian jong kaseng HANM lada ke sorkar India labat ke sorkar jala lada ka temu ban kem yang kinong yalam jong ka HANM bat kisang bakar ke HANM tolong ke bawah kloy banyalek persyak nak kebentar ban persyak ya une umar pok hendau ban te nak kene kadang kathan ke jongi bat hakaju kapor harket hardan nak kalian ke jongi yai persyak bat lada ke sorkar ka kem yangi kisipai jong ka HANM bat kisipai jong kari bat kejat penriu kilalong kibal kloy bat ki kloy ro ban ya na kebentar ban persyak ya kene ka dawa jong kari bat kejat penriu bat lada madu prestun keren hak kini ki kendiap sngi bawang bang persyak te uranium lada persyak te uranium kerpat madu prestun pun ke hapo ka assembly ban keren ya kene ke isu jong kari bat kejat penriu bau dai ban keren hak wasiat hak wasai hapo assembly jong ka jalan bat hak ju ka poru ni kentu ya UMLA jongi wadairu minister bat ya UMLA jong Ranikor iba Pius Marwen ba kidai ban persya ya kene kejing temu jong ka sorkar India ban te uni mor pok hendau bat ni kentu ya kini ki alut ke MLA ba kidai ban yang akan ngrim jong upat ba jong kadong kathan ban upat ba jong ka jalai berokawai lada ki ngap jar ya kini ki isu ba ka sorkar India ka temu ban te na kalian jong ki pai ba ru kin led ban ya kendo ya u bat na kalian ka jong iru kum kaseng HANM ngilong ki ba klai ban ya trilang ba bangin ya trilang tang ki laiseng mani soseng rai na kalian ka jong ingin ya persang ban ya thau kilat kilenti ban ya sngotu kum sipara ya barok kisang halang ki badon hakani ka dong kathan ka jongi bat khamtam ya kinong yalam jong ka jalahi barok kawai bakin ya sngotu bat kinlong ki balai kloi ban yang ya persyalang ya kani ka sorkar India ba katemu ban te ya uning mar khendau nomor bangi i hakikine ki kindiak sngi bat hakine ki snem ki beldap bat teng ki paran yalam seng mahalang ki don hakan jing ya pher jingut nrai ni kermen scam ba kani ki isu kadai ka yap ka im jong upat ba jong kari ba kejat bendreu ni kermen scam ba ki seng halang baro kin ya teli bat ni yang scam hakan nongrem ban yada ya kari ba kejat bendreu bat hakaju kapor na kalian jongi kum persek asnyam kum banga pau mende ba ka kloi ban yap na kumta ka ribet kejak genreu ban persyak ya uni marpo kendau
ban nom ailat ya ka sarkar India ba kongan te yu ni por